Kaze mwese abankurikirana ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi turabandanya inyigisho zo kubohoka n'agakiza. Ayo magenda ndazibashikiriza nkaba nitwa Confiance Vyizigiro. Uyu munsi turabandanya ku nyigisho twarabonye ubugombe bw'Imana, aricyo cyari igice cya mbere, hanyuma turabona igice cy'icyaha, aricyo gice cya kabiri. Rero ko atarayibona abingagira ngo mubashe kubiraba. Hanyuma igice cya gatatu cyo kuba imbohe n'umujya w'icyaha, icyo onye ntabwo ndakijyamo kubera kuba imbohe, kubohwa ni ukuba uganzwa n'icyaha. Iyo ukora icyaha uba uri umujya w'icyaha, uba uri uganzwa n'icyaha, uba uri imbohe. Ariko rero ndajya ku nyigisho zo kwihana no kubatizwa. Mugabo muri izo nyigisho nyine mu majambo hagenda habonekanamo kuba imbohe, kuko ikibohoka nikiboshwe. Muri ubwo buryo biragenda bibonekana uboshwe ari we n'ubohotse wari we. Mugabo mbere yuko tujya muri byinshi, nagomba kwanza gusobanura kwanza ku gakiza no kubohoka, kuko agakiza no kubohoka bisanzwe ni ibintu bigomba kuba bimwe, mugabo si bimwe, hari itandukaniro. Rero niyo mpamvu nagombye gusanzura kwanza gato ngaho ndavuga, hanyuma turajya mu byandiko. Nateguye ibice bine, igice cyera, icya jaune n'icya rouge n'icya vert. Ku gice cyera hari agakiza ariko kuvuka no kubyagwa. Nyuma cya kabiri kubohoka ariko kuregwa no gukomezwa. Kubohora ariko gukorera abandi no gukora. Hanyuma kwa vere ijuru. Rero mu gakiza ni kuvuka, niryo vuka ry'ubugira kabiri, nibwo gakiza. Nyuma ku kubohoka, ubohoka n'uboshwe. Mu kubohoka rero ni umuntu abokera mu kuregwa no mu gukomezwa. Nyuma mu kubohora, ubohora ari uko wabohotse, kuko ukiboshwe ntashobora kubohora, mugabo wabohotse ntafise kubohora. Rero mu gakiza harimo kwizera. Icya mbere urizera, icya kabiri ukabatizwa, hanyuma hakaba ukwakira ngahanye mbaho kuvuga kwakira ibyamwamuyera. Iki rero nicyo gice cyo kuvuka, ukaba umwana w'imwemu. Hakacaza yuko ucuja muri n'ukijya kukuregwa no gukomezwa, kuko umwana ukiri umwana bitangura kuregwa. Iyo umuntu akiri umwana abagikora ibintu bitatomoye, abagikora iby'akamere k'umubiri, abagikora bitameze neza. Urabona no mu buryo bw'umubiri iyo umwana akivuka avukana kamere y'umubiri. Niyo mpamvu iyo umwana akivuka atarize bamujya ikinyungwa kugira ko arira. Donc kujya kurira niyo yerekana ko umwana ari muzima, mugabo kandi ni kamere y'umubiri kurira. Rero mu kuregwa niho habaho rero kwiga ko mu kubohoka naba kwiga gukomera no kugwana. Rero mu kwiga niho umuntu agenda amenya ikiri cyaha, akamenya ikimuboshe, hanyuma akagenda akiga kugiheba. Hanyuma gukomera kujyanye ukagenda usoma ijambo, ukagenda wiga n'ijambo, wiga gusenga, wiga bijya byose, niko ugenda ukomera, ugakomera ukuzura ubushobozi bwo gushaka kunesha bya bindi bikuboshe. Kuko iyo wakire gakiza umva ubohotse, kuko ubutandukanye n'ibya byose bya kera. Mugabo kubera umubiri wamaze kumenyera kubikora, muri icyo gihe bibandanya byoroha kubigwamo, kuko urumva kiba kibise ubushobozi kuri wowe, kuko utaramenya kukigwanya. Niyo rero baba kwiga no kugwana. Mu kugwana rero ugenda ugwana kimwe kimwe, iyo waboshwe n'icyaha cy'ubusambanyi ukagwana no kudasambana,
mugabo ukagenda uhura n'ibigeragezo bituma wosambana ariko ukifata ntusambane. nuko nubwo rugamba mvuga. Hanyuma rero kukubohora niho gukorera abandi. Muri icyo gihe urigisha abandi iby'agakiza, iby'ijambo ry'Imana, urasengera abandi kugira ngo babohoke, urafasha abatishoboye, ukerekana ugakora ibyiza, ugakora iby'Imana bakabakoreye, ukaba bikora kugira babashe kubona ubwiza bw'Imana, babashe gushikira Imana. Hanyuma hakabaho kubyara. Muri icyo gihe iyo uzanye umuntu ku musaraba niko kumubyara, kuko nawe nyine acakira agakiza, aba bamubebe. Muri icyo gihe we kubw'ijambo ryawe cyangwa kubwo kumusengera cyangwa kubwo kumuzana, akaba ari wowe ucuba rero umubyaye. Hanyuma uzigama abavutse, ndetse ukarondera no kuzana abandi ku musaraba. Rero mu kuzigama rero ni ugukuza abandi, ugenda ushinga intahe, ubereka inzira nziza, ubereka uko bagiye kugenza, ubigisha gusenga n'ibyo bindi byose. Niko kuzigama. Muri icyo gihe mwene majambo turabyita ko ari ukwikorera umusaraba w'abandi. Donc ukikorera imitwaro y'abandi, bategeza ababuze icyo bafungura ukabagaburira, ababoshwe ukabasengera kuboka, ukabwira amadeliverance. Ibyo byose biri mu kwikorera imisaraba y'abandi kugira ngo bashike nawe nyine kugakiza no kuronka gushika mu ijuru. Rero nyuma y'ibyo rero niho habaho rero kuruhuka, kuba mu ijuru, kuba mu bihe bidashira, kuba mu byiza by'Imana, kuba hahandi abanyabyaha batazoshika, no kuruhuka no kugira impembo z'ibintu barakoze byose, ukuba wararushe urwana n'ibyaha, kuko bugicana impwemu. Rero mu gihe warwana n'izo mpwemu kugira ntugwe mu cyaha ukitandukana nacyo, ibyo nyine urabihemberwa. Umaze kugisha koka ugatangura gukora, kuko no kugira ingeso nziza nacyo ni igikorwa, kuko abandi baboneraho ingeso zawe nziza, nabo nyine bakifuza gukizwa. Ibyo byose umuntu agenda arabihemberwa. Rero icyiza cyose umuntu agenda arakora, ibyo byose urabihemberwa ugeze mu ijoro. Rero agakiza ni mu gihe wihanye ugarurwa ibyaha byawe byose. Muri icyo gihe uba uri wera, ku bw'ako kanya uba wakiriye agakiza. Mugabo kubohoka ni ugutandukana n'icyaha, ukaba ukinesha ntikibe kikunesha. Iyo nko kuba wari uborerwa ugaheba kuborerwa, mugabo iyo wahebye kuborerwa, iyo ukijijwe, mugabo guheba kuborerwa bikakunanira ku buryo utanyoye, urumva nyine muri icyo gihe uba ukitsindwa n'akaborerwe. Na mpamvu iyo umuntu akivuka mu mwuka mu gakiza, arongorwa kuva mu bantu kugira abashe kwanza kuba wenyine mu bwaragwa, kugira abanze akomere, cyangwa akabana n'abandi bakomeye, kugira abigire kw'ingeso, amenye numva aregwe nabo. Muri ubu bugaragwa rero cyangwa muri uku gutandukana n'abantu babi b'ibyaha, nibyo bituma bya bigeragezo byo gutuma ubandanya ugwa mu cyaha bihera. Muri icyo gihe umaze gukomera, ukakibona rero guseruka rero muri aba bandi nabo, kugira ngo ubashe nabo kwashikana ku musaraba, babashe gushika ku gakiza. Turasoma muri Yohana 3 umurongo wa 16, haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Ijambo ngombye kuvuga hano rijyahe, ngomba kumubona ko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Ni ijambo ngomba guhagarara ko
urabona ko hari Imana yari ifise umwana wiwe w'ikinege. Uwo mwana w'ikinege akaba yatanzwe kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Turabye Yohana igice cya mbere umurongo wa 29 haba ngo bukeye bwaho, uyu ni Yohana ariko abatiza mu ruzi, abatiza umubatizo w'ibyaha. Bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we, aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Icyaha cy'abari mu isi urumva ko kivanwaho n'ikimazi, kuko no mu bice kera umuntu kugira ahabwe ibyaha byiwe yaratanga ikimazi. Rero Imana yatanze ikimazi cyo kugira ngo icyaha cy'abari mu isi kiveho. Donc ibyaha byacu Imana yabitangiye ikimazi, ari we mwana wayo, niwe ngaha anye yitwa ari we Yesu. Niwe ngaha Yohana avuga bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we. Yesu niwe yaraje aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Icyo ngombye kuvuga rero ngaha ni iki: Yesu yari umwana w'Imana, yabana n'Imana, ariko Imana yamutumye mu isi kugira ngo aze kwicwa, kutubera ikimazi cy'ibyaha, kugira turonke ikimazi cyo gutanga gikwiriye. Tubandanije nyine muri Yohana 3 umurongo wa 35. Se arakunda umwana kandi yamuhaye byose, abishira mu kuboko kwiwe. Donc Yesu yahawe byose byashyizwe mu kiganza cya Yesu. Donc agakiza, ubushobozi, byose, ubwenge, ingabire, byose byashyizwe mu kuboko kwa Yesu. Se ari we Mana, se wa Yesu. Yesu yari umwana. Kugira umuntu akunda umwana wiwe, iyo ufite umwana umwe, iyo ufite abana benshi bimeze ukunda. Mbwa iyo ufite umwana umwe umukunda cyane, kuko nta wundi ufite ku rukundo muri kigo umwana umwe umurekurira kuganza byose, agakiganza uko agomba. Niko abana bose bavutse ari bonyine mu miryango, mu mihira bigenda. Rero anye Yesu yahawe byose, ariko amaze guhabwa byose atatuma mu isoko bikimaze cyacu. Urumva rero ko Yesu yazanye byose, niyo yazanye agakiza, niyo yazanye guharira, ibyo byose niwe guca imanza, byose niwe yabihaye mu kuboko kwiwe. Yesu niwe yabihawe. Niyo mpamvu rero ijambo rito rivuga ngo yatanzwe kugira ngo abamwizera bose bahabwe ubugingo. Ubwo bugingo buva muri Yesu. Turabe Matayo 28. Matayo 28 umurongo wa 18 haravuga ngo Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Imana ubwa mbere, ijambo riravuga ubwa mbere ko Imana ikunda umwana wa kane muhaye byose. Hanyuma kandi na Yohana avuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana akuraho icyaha cy'abari mu isi. Na Yesu na nyine arishinga intaho bwiwe aravuga ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Donc Yesu ni umwami. Yesu niwe mwami w'abami kandi aganza ijuru n'isi, kuko ububasha bwose yabuhawe, haba mu byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi. Niwe afite kuganza byose kandi hose. Ububasha bwose rero buri muri Yesu. Yesu rero niwe umwana w'Imana yatanzwe kugira ngo tubashe guharirwa ibyaha byacu, tubashe kuronka ubugingo, kandi ibyo niwe biduha, niwe biduhesha.
reka tongere dusome muri Yohana 3 turabe ku murongo wa 5 n'uwa 6, hanyuma cyo dusimba ku murongo wa 14 n'umurongo wa 15. Turasoma ku murongo wa 5 n'uwa 6 kwanza. Haravuga ngo iyi ni inkuru ya Nikodemu, arambwira ati, Yesu aramwishyura ati, nukuri nukuri ndakubwire, iyo umuntu atabyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. ngo ikibyawe n'umubiri nacyo n'umubiri, ikibyawe na mpwemu nacyo ni mpwemu. Tukiri ngaha ku murongo wa 5 n'uwa 6, iyo umuntu atavyawe n'amazi, iyo umuntu atabatirijwe mu mazi na mpwemu, donc umubatizo wa mpwemu yera, guhabwa mpwemu yera, ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. ngo ikibyawe n'umubiri nacyo n'umubiri, ikibyawe na mpwemu nacyo ni mpwemu. Rero mu ijuru naho impwemu. Rero iyo utabyawe mu mpwemu ntushobora gushika mu ijuru, kuko mu ijuru saha imibiri. Hanyuma igituma uteza kwatiza n'umubatizo w'amazi, mu kumubatizo w'amazi niho uba wihanye, kuko ntushobora kwinjira kuzura kwakira mpwemu yera ukiri mu ibyaha. Hanyuma ku murongo wa 14 na 15 haravuga ngo kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Iri jambo riravuga yuko Yesu, nk'uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko n'umwana w'umuntu ni Yesu, ngo niko akwiye kumanikwa, kubambwa, atangwa ikimazi, ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Donc kuri uwo musaraba, kuri uko kubambwa, Yesu atanga ubugingo bwiwe, kugira ngo natwe tubwe abantu turonke ubwo bugingo. Rero ubwo bugingo nibwo tubahabwa na Yesu. Niyo mpamvu iri jambo rivuga ko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, hanyuma ngo umwizera wese abashe kuronka ubugingo. Rero uwizera Yesu yabambwa ku musaraba araronka ubugingo. Byose umva ko bitanguzwa no kwizera. Banza kwizera hanyuma ukaronka. Tugiye mu byakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 38 na 39. 2:38-39 haravuga ngo Petero arabishura. Aha n'abari baje kumubaza uko bari bushobore gushika bakiza, aravuga ati, nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharigwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera, kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu n'abari kure bose, abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu. Iri jambo rivuze iki? Uhereye inyuma urabona ko hari isezerano. Iri ni isezerano ry'abana banyu n'abari kure bose, mahanga yose, n'abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu. Abahamagarwa bose, abana bose, ubwoko bw'abantu bwose bwahawe rino sezerano. Isezerano ryo guhabwa mpwemu yera. Aduhere ku mwisho tujya ku imbere. Ni isezerano ryo guhabwa mpwemu yera. Twabonye ko atashobora gushika mu bwami bw'ijuru atavutse
mu mwemu, kuko icy'umubiri ni umubiri, ikibyo ari mwemu ari mwemu. Nuko rero guhabwa mpwemu yera niko kubyagwa mu mwemu. Donc iyi ni ingabire yasezeraniwe bose, isezeranywe n'Imana. Kugira rero ngo uvuke uhabwe uwo mpwemu yera ni ukubanza guharirwa ibyaha. Kugira uhabwe ibyaha nabyo ni ukubanza kwihana. Rero utangurira ki kwihana, ngo ati ni mwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Urihana hanyuma ukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma ukacibona guhabwa rya sezerano rya Mwuka Wera, ukacironka kuzoba uja mu ijuru. Turabe Matayo igice cya 6:15. Matayo 6:15 ngo ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo, naso nawe ntazobaharira ibyaha byanyu. Abantu bose barahariwe ku bw'amaraso ya Yesu Kristo, bose barahariwe ku bwa Yesu, bose barahariwe kubwo kubambwa kwa Yesu, gutanga ubugingo bwiwe. Ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo, naso nawe ntazoshobora guharira ibyaha byanyu. Ibyaha umuntu yacumuriye ku Mana nibyo byinshi kurusha ibyo umuntu ashobora kuba yagucumuyeko. Rero umuntu ntiyoreka guharira kandi agiye guharirwa birengeye. Muri icyo gihe kandi wihanye uhabwa ubugingo no kuzobana n'Imana. Rero ntiworeka guharira abandi ngo wibuze kuronka kujya mu ijuru. Rero kubatizwa twabaye ko mubanza kwihana no kubatizwa no kwakira mpwemu yera. Umubatizo wo kwihana rero, hatanga umubatizo wo kwihana, hakaza umubatizo w'amazi n'umubatizo wa mpwemu yera. Mu mubatizo wo kwihana ubanza guharira abandi, nk'uko ijambo ryabivuze. Uraharira abandi abuzi bose utagombye guharira, utahariye bo barakugize icyo babwiriye, urabaharira kwanza. Uhejeje kubaharira, mu nyuma ukatura ibyaha byawe. Urabizi ibyo uba waraciyemo, urabizi ibyo warakoze, urabizi iyo waciye hose n'ibyo wagendeyemo. Umaze kubyatura ukacibatizwa mu mazi. Umubatizo w'amazi, umubatizo wo kwihana ni umubatizo wo kubuhisemo gutandukana n'icyaha. Umubatizo w'amazi ni nka divorce, ni nko kwitandukanya na Satani. Niko kubuvuze, niko kuba upfuye mu buryo bw'umubiri, hanyuma ukacuba ikiremwa gishasha. Donc iyo ushize mu mazi menshi ukazamikwa rwose, usa n'upfuye hanyuma ukasa n'uvutse. Donc iryo vuka ry'ubugira kabiri, kubatizwa amazi mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma akaba no kubatizwa rero umubatizo wa mpwemu yera, ariko kuzuzwa umwuka wera. Muri icyo gihe ubu uri ikiremwa gishasha, ibintu byose bibaye bishasha. Tubandanye mu byanditswe. Reka turabe Yohana kandi. Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 n'uwa 13. Ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Utangura ku kwizera, byose bitangura ku kwizera. Tuza kwanza kwizera Yesu, tuba kwizera umwana. Hanyuma umaze kumwakira, bamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Iyo uhejeje rero urutonde rw'umubatizo ukaza no mu mpwemu, uba ubaye umwana w'Imana, kuko n'ubu uri cyabyawe n'umubiri, ubwo wabaye cyabyawe n'impwemu, uba wabyawe n'Imana. Uba ubaye umwana w'Imana kandi ubuhawe ububasha bwo gucika umwana
w'Imana. Ngo nibo batabyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko babyawe n'Imana. Baba babyawe n'Imana ubwayo. Ntabwo uba ubyawe n'umuntu, ntabwo uba wasubiye ngo mu nda ya mama ngo ubyagwe gushasha n'undi mugore, oya, uba ubyawe n'Imana, ubaye umwana w'Imana. Impwemu yawe ya kera biba biheze, biba bivanyweho, ibya kera byose biba bishize, ibyaha byose biba byavanyweho, uba ubaye ikiremwa gishasha, uba utanguye bishasha. Nimba ari icyaha, kizoba icyaha gishasha ukoze apre, mugabo bya kera byose biba byahariwe, bikaba byavanyweho, bikaba byibagiranywe byose. Nuko ubaye umwana w'Imana. Reka rero turabe akarorero kumwe, turabe muri Luka igice cya 19. Luka 19 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 10. Iyi ni inkuru ya Zakayo. Turabe akarorero. Ngo ashika i Yeriko ariko arahaca. Ashika i Yeriko ariko arahaca, ngo hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru. Uwo mutoza kori ni umudedwane, benge batangisha amataxe, kandi yari umutunzi, yaratunze cyane. Ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa, kuko yari yumvise inkuru za Yesu, yari yumvise ibitangaza bya Yesu, yari yumvise ko ari umwana w'Imana, yari yumvise ibintu byinshi kuri Yesu. Ahabwa ati reka ndaba umuntu bavuga uwo Yesu ninde, uwo Yesu reka ndaba ukuntu asa. Bimwankira ku bw'ishengero kuko yari mugufi, yari umuntu mugufi cyane. Ngo arirukangaje imbere kuko yarazi inzira Yesu agiye gucamwo, yurira igiti cyitwa umusukomora ngo amurabe, kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza, aramubara ati Zakayo, ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Kuko abantu bose baremwe n'Imana, Yesu akaba ari Imana, kuko Yesu rero yaremye byose. Muri icyo gihe yarazi abantu bose n'ibiri muri bo byose. Nuko rero Yesu arazi umuntu wese amazina, abantu bose arabazi amazina yabo, arabazi mu buryo bwose. Rero Zakayo yururuka vuba, amwakirana akanyamuneza, kuko Zakayo yatangaye, aravuga ati uyu ni umuntu ki azi n'izina ni Imana koko. Aha bakoze icyitwa ukwizera. Byatanguriwe twavuze ko byose bitangura ku kwizera. Rero Zakayo ntiyari afise ukwizera, mwe baragombye banze rabe uwo muntu abandi bako barizera ari we. Arabye bitangaza. Mwe amaze kubona kino gitangaza, bicaye mu kwizera, aca yururuka vuba, amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mugenzi. Yizeye Yesu, ubu rero atanguye kwatura. Iyo umuntu yatura ntiyatuzwa, ntabazwa iki na kiriya. Wewe nyine ubuzi ibyo yaciyemo ni wowe byatura, kuko Yesu asanzwe abizi, arabizi biri mu muntu, kandi Yesu natanga agakiza nk'uko mwabonye kubasha bwose byose byahawe Yesu. Yesu niwe akiza, niwe abuhora. Donc Satani niwe ajejwe kuboha, aboha abantu babohesha ibyaha mu buryo bitandukanye, ariko kubohora ni Yesu agufise wenyine. Yesu niwe abohora, Yesu niwe abohora. Yesu niwe jambo niryo ribohora, ijambo niryo ribohora, ijambo niryo rifite ubushobozi bwo kubohora. Ngo atiraba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Yari yaranyeze abantu benshi,
anya arihanye icyaha cyo kunyaga, aravuze ati abona nyanze bose ndabasubiza ibyabo, kandi ndetse no kwihana n'ibyo ngiye kubihabura. uko niko kwihana gushyitse, urihana kandi ugatandukana n'icyaha. ngo Yesu amuvuga ko ati uyu munsi agakiza gashyitse muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Urabyumva? Iyo wamaze kwatura ukihana, muri icyo gihe uca wemerwa na Yesu. Niyo rero ngaha atavuga ati ngo agakiza gashyitse muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Donc iyo umaze gukizwa ubaye umukristo, ubaye umwana w'Imana. Mariko 16:16 uwizera akabatizwa azokizwa, niwizera ukabatizwa uzokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Hazoba urubanza rw'abizera n'abatizera. Abatizera bazopfa rubi, mugabo abizeye bakabatizwa, si kwizera gusa, urizera ukihana ukabatizwa, abo bazokizwa. Nuko rero uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Yohana 3:36. Uwizeye umwana arafise ubugingo budashira, ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo, ariko uburake bw'Imana buguma kuri we. Bisanzwe umuntu wese ari umunyabyaha afise uburake bw'Imana kuri we, ariko ngo uwizeye umwana arafise ubugingo. Uwizera Kristo, uwizera Yesu umwe yahabwa ubushobozi bwose akabuzana mu isi, akiyambura ubugingo akabusigana akagenda, uwizera uyo arafise ubugingo budashira, ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo. Twese twemerwa muri Kristo. Imana itwemera kuko tuba twaraciye bugufi tukemera umwana wayo. Yatanze umwana wayo kugira ngo tubashe kuba abakijijwe. Yatanze umwana wayo kugira ngo tube dukire. Uwutizera umwana wiwe ntabwo ashaka guhimbara Imana, kuko Imana yatanze ikiguzi, Imana yatanze icyo yakunda cyayo, aho urukundo rwayo rwose rwari, aratanga. Muri icyo gihe utizera umwana wiwe ntashobora guhimbara Imana, kuko Yesu yapfuye ku bwa twebwe. Nama bataza kumwizera kugira tubashe kwemerwa n'Imana. Byose byashyizwe muri Yesu kugira ngo utamwubaha Yesu ntaragurishika ku bugingo, kuko ubugingo butangwa na Yesu nyine. Nta nzira ya shortcut yo kuvuga ati reka ndeke Yesu ngende ku Mana direct. Ugiye ku Mana direct byose biri kwa Yesu. Niwasuzugura Yesu uzoyibubishije ubugingo. Ubaha Yesu, wizere Yesu, wihana ibyaha, ubatizwe, umwakire, uwo mwana w'Imana, niho uzoshobora kubonana n'Imana. Nayo mpamvu Yesu ubwo yavuga ati ndi inzira n'ukuri n'ubugingo.
nta umva byose niyo bihawe urufunguzo byose bya Yesu wanse Yesu wanse byose wemeye Yesu wemeye byose iby'ingabire zose ni Kristo by'ubwenge byose by'ubushobozi byose ni Kristo ugushobora kose kuri muri Kristo mu ijambo ni wizera umwana ni Kristo Kristo ni jambo ni ijambo ni wizera ijambo ni wumva rino jambo ukaryakira muri wewe uzoba wakiriye Kristo niyo wamara kumwizera ukabatirizwa ukiyana ukabatizwa uraronka ubugingo kandi uraboka kandi uzobubona Imana